Rok za podnošenje molbi za vraćanje prebivališta i statusa u Sloveniji za takozvane izbrisane, one koje su 1991. godine izgubili pravo stalnog boravka, ističe 24. jula. Pre toga treba da podnesu molbu za izdavanje dozvole za stalni boravak u Sloveniji. Predstavnici takozvanih izbrisanih i Rekoma, inicijative za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava, kažu da je neophodno da molbu podnesu čak i ako ne ispunjavaju sve zakonske uslove da bi ušli u proceduru. Aleksandar Todorović je jedan od 20.000 građana Slovenije koji su početkom 90-ih ostali bez prebivališta i svih dokumenata. Iako je žive u strahu, nije mogao da napusti Sloveniju jer mu je tamo bila porodica. Tada si niko i ništa, nemaš ličnu kartu, uzmu ti vozački ispit, nemaš penzije, nemaš posla, ne smiješ da sretneš policajca koji te može, ako te legitimiše, odmah te vodi na granicu. Izbrisani su dobili presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koja se odnosi na 6 slučajeva i kojem je odlučeno da Slovenija mora da im isplati nematerijalnu štetu. Ipak, odšteti koja može da iznosi od 10.000 do 27.000 evra mogu da se nadaju samo ako molbu podnesu na vreme. To se može napraviti i na pošti, preko pošte, dakle mogu poslati tu molbu i odavde, dakle nije potrebno da idu u Sloveniju samo, i mogu da zatraže to čak i u onim opštinama, tako da kažem, u kojima bi želeli da žive, a ne u onima kojima već imaju stalni boravak. Postoji još 700 tužbi koje su predate i znači sada se svi čekaju kakva će biti odluka Evropskog suda, a onda se očekuje primjena tog automatizma, ali svi također čekaju da vide kolika će ta zapravo odšteta biti. Među izbrisanima su uglavnom oni koji su rođeni u drugim republikama bivše Jugoslavije, koji su imali državljanstvo SFRJ, a u Sloveniji prijavljen stalni boravak.